Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmed Channel. Itu Habibi teman-teman. Wah, bagus banget nih teman-teman. Daun-daunnya teman-teman, pohon-pohonnya cakep, anginnya kencang, hijau sekali daunnya ya teman. Wah, mulai mencari ada apa ya teman-teman di sini. Wah, ada itu teman-teman, boneka boba teman-teman. Wow, kita ambil. Wow, bagus banget ya teman-teman. Wow, ada dua lagi teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wow, yang coklatnya mental. Wow, ada itu teman-teman, tayo teman-teman. Wow, ada warna merah, kuning, hijau, biru teman-teman. Wah, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di sini ada itu teman-teman, boneka Squid Game sama boneka Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita ambil. Terus ini teman-teman. Wow, cari lagi ada apa ya. Wah, di situ ada Pop-It teman-teman. Wow, ada Pop-It boneka Squid Game, Pop-It kuda poni, sama Pop-It SpongeBob yang jumbo teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, bagus banget teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sawah teman-teman. Wah, di sini ada Upin sama Marsha teman-teman. Wow, kok Upin nggak bersama-sama Ipin ya teman-teman. Kita ambil, kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini. Wow, di sini ada boneka penjaganya sama kaktus teman-teman. Wow, kaktus joget teman-teman. Wow, kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Banyak bebatuan teman-teman di sini. Wow, di sini ada Doraemon sama SpongeBob teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Wow, sampai jumpa di sini dulu ya teman-teman. Dadah, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.